Yok arpa. Sizlerde şekerin bahsi kımbatladı mı? Bu maydın bahsici. Bu şöyle hocam aldı. Kançadan 8 şeker. Canım. Salam aslan. Diyeyim affetsin. Biz Meria'dan geldik. Affetsin sensin. Bunu kaçını satıyorsun? Un yok belki bizde. Kakır un Yok satmıyorsun. bak şey. Bu şuna çayı satkan yok. Un satkanımız un az tükenip kaldı. Var şey yok un. Böyle gülüç. Kançadan sattın bunu? 1600 lira 1700 Kimde gel? Un bazı şöyle bok bitti kızar. Hiç kimden kılgan yok. Kalpayt bakın. Buna akunda 1400 lira satıyor. Akun kalmadı. Akın yok. Akın kana bergen kana. Akun. Başka unlar bakın başlatmasın. Meni karasan akıl bir aydan beri gelmeydi. Azam uşaktan gelmedi mi? Anda aytpayсыңар mı? Biz akıl bolganda elde akıllar. Un yok. Қазақстан. Ayındaki kımbattattın. Nasıl oynayacak? Өздері қымбаттаса Kaç yerden aldın Biz bazı? kremoyu albayız da bizge çerez Kim gelir. atı jönber kimden aldın? Олгудай Hatta kim? тияқтан өткөзөсүңөр. Kimden? Мону биз билбейбиз да. Biz azdan tavalız. Eğer degen oşol köçök kımbattatkanыңарды mına azır men oş pazarından gelip aldım. Undun baasın 50 so'mga kımbattat. Eğer dağı un gelip turup kımbattatsaňar, Un motoçkan gelse barın biz hazır. Zamak satmaklı mayakta. suyunu öyle. Mına uçok kalgının bari. Eğer ertenden başlap, bugünden başlap undu katıp atsa, azır tekşeriler gıkıyın bu emgidi mene. Bozkulatlı bar tekşerip çıktı. Eğer un katıp atsa, unun basın kımbattatsa, onu bar jawam ertek. Tarım bagın aytıp koy. Köçökünü koldanıp ketkiler. Biroq bugünden başlap koldanıpmayım. Hiç kanday sebep yok pazarda japkanga. Bağını kımbattatkanга. Kazakistan açık. Buğday gelip atat. Un kombinatın bar iştep atat. Kudaydı karagıla. Ben aytıp koyayım sizlerge da. Eğer bugün büt tekşerip çıktı. İçinin barında undardı zapaska karmap. 2000 so'mga 1900 so'mga çıkarıp atsa, büt barыңар жазаңарды аласың. Тура. Ел нурасы о бар да. Монополия үшін іштеш керек. Мен де қалбай қалған байке, кечеле қалбай қалған. Ошо бүгүндөн баштап ундун баасы Мен билем байке, мен мына элделе күлө, мен өз басына эле өз сатам. Менде басында. un жок. Эгер бүгүн текшеребиз. Эгер Эгер кымбаттатсаңар, Тура мен элге айтсам, менден 5тен аласыңар. Бирден албай. Куртпай кетсе болбой, эл өз пайын. şeker kımbattadыңы? Geçiresizler. Geçiresizler. Kim at etsin diye. At etsin gel diye. Kim at etsin? Siz at etsiniz mi? İçine gireyim çıkmışlar. Фотографа пропустите, фотограф. Я что, это Kantadan tatlısın. Bası kımbattadыңар. Жок, шахарда жок менде. 1,5 миңден болот азыр, э? Жок, мен Короче, Yok kalsam ne yapacağım? Kaç yerde var ki? 25 milyondan 1100'den satacak. Şunda bak. Burun kançalı. Yok, burun kançalı burun. Basın götürgün yoksun mu? Ол жошон бойдон. Gümüş yetişti mi? Күрүш жетишти. Nasıl olur? Gümüş yetişti. Просто элдер өзү эле паниковать этип эме кылып атат. Баардык товар жетишти күнүгө эле келип атат. Ошону эле мен кошкон жокмун. Мен мурун деле 1150, азыр деле 1150. Эч кабатыр болбогула. Ошол эле баат сатат. Hiç yere panik alma.
сом төледім. Жоқ, ошондо килограмм канчадан болуп калды? Есептеп еді. 5 сомго сатып, жауапты түшүндүм. 14 сомго сатып. Boyak kimdiki? Boyak nesi kim? Belgelestin. Belgelestin. Kaç o günü gelestin? Siberia'dan geldik kendisi. Geç geç. Жаңа эле төлөдүм мен 1100 сом төлөдүм мына 1 мүшөт. Siz Aklımda 1400 ton koyuyorum. son kız gelip koştu 1 minutта. Geçirim sırayım. Kaç o günü şekerin bası kança ne buradayım? Kaç son? Bugün kaçana sattılar? Annege bağını götürmediniz? Ne sebepten basın götürdünüz? Basın götürdünüz. Bulardı nemesi bunday oldu. Aslan moç. Dolar gördüm. Bir songa kol götürüldü. Üstün tavara bırak. Bir dolar kadar çıktı. Çekerken geldi. Bundayda? Мен алдым. Жоқ, sizden сұранамыз. Маған зачсын беріңіз. Жоқ, мені қарасаңыз, çoğunuz meni қарасаңыз, sizden сұранамыз. Жоқ, маған зачы Biz беріңіз. hazır aytабыз. Неге албайт екенмін? Беріңіз маған. Siz bir hukuk basın. Sizden сұранамыз. Biz sizді күнөөлөгөн жокпуз. Бирок кыйналып аткан убакта эгер себеп жок болсо кымбаттатпай эле коюңуз. 38 сом бойдон Жоқ, карайсыз. маған зачсын беріңіз. Мен не үшін? Өзүңөр сүйлөшүп. Макулду сүйлөштүкпү? Несизден суранам. Көчөгүн ажиотаж болуп, сиздин базар чыгып атат. Бүт базардагы баалардын баары Кечирчи, сиз эртеден кечке бул жерде кайтарып азыр 1 минут, азыр мына. Жоқ, мен айтып алайын. Жоқ, Мен мына кетіп базардын Анан директору булар силер кеткенден кийин Жоқ, кайра эле базардын тас директору кепилеп жооп жүрөт берет да. мындан ары. Эгер базарда жаңа основанына бааны көтөрүп турган болсоңуз, базардын Ондон бир мүшө канча ошондо? сүйлөштүкпү? Бөлө калып келет. 1600 сом болуп атат. Мына базардын администрациясы мындан кийин бүгүндөн баштап ага жол бербейт. Hakimiyet. 43'te 37'den Hakimiyet. Bir kıyımda mene nemgodunu çakır. Buna azardın administrasiyası. Göçөгүн эмне көтөрүп ийди? Айтып коеюн. Бүт базарлардын администрациясы менен жолугуп сүйлөшкөн. Базарда бааны көтөрө турган шарт жок азыр. Баары нормально. Эгер кайсы базарда баа көтөрүлсө, администрация ол чогун жазаны алышпайт. Сүйлөшкөн. Те унду разбираться бербейсизби? 1700 сатып аткан эмне? Түшүрсүн басып. Базарда, Facebook'ta hazır bazarlar jabылып атат деген болот. Bazarların эч кимиси жабылбайт. Bazarlar өзүнүн шартында иштей берет. Сиз айттыңыз базарыңыз жабык. Жоқ, базар бүт. Бирөө келип жабат да болот деген. Мына интервью берип коюңуз анда. Эч качан. Көчөк боюнча маалымат мындай. Кээ бир товарларчы эрте багы кээ бир клиенттер бар да, эрте келип төлөп койгон акчасынчы. Алар ошо сатпайбыз деп койгон үчүн чыгып кеткен. Анан аз долларды өзүңөр көрдүңөр, 3 сомго көтөрүлдү. Биз баары границадан доллар менен алып келебиз товардын баарынчы. Доллардан ошондон кичине эле баг ажиотаж болуп, азыр май сай деп атат. Кудай буйрса бүгүн түнү күтүп атабыз келет деп. Унда, шекерде, майда ажиотаж барбы? Базарда ошол бир дефицит барбы? Элдерде ажиотаж, базарда дефицит деле жок азыр. Ошону айтып атабыз да, ошон үчүн Элдер өзлөрү эле мындай насибин тыйбай эле бирөө алса 20 килограммдан алып атышат, 20 литр май алып атат. Ал деле чирийт, ал деле көгөрөт. ошон үчүн ажиотаж жок. Ажиотаж Мен азыр жок. Ош базарынан келдим. Ундун баасы, ундун запасы бар. Buğdayдын запасы жетиштүү, май, шекер баары жетиштүү. Согуш убагында деле жашаганбыз, өткөнбүз. Кудайга шүгүрдөш керек. Ошо ажиотаж кылбаңыздар. Баардыгы өзүнүн ордунда. Бүт базарлардын баарын карап атабыз. Мына кээ бир дүкөнчүлөр бар, кээ бир саткандар. Мындан ары айтып коеюн. Баардык акимияттар базардын жетекчилери менен сүйлөшкүлө. Мындан ары базардын ичиндеги баа көтөрүлсө, ошол базардын администрациясы жооптуу болот. Рахмат.